Still technology nên cũng cần lấy na tu tần cho phone công xí lâu in phun đăng tết tu tần cho chim cái vận đủ na lẽ cái nên vẫn hu mi nai tê cô rầm ní bu cho ông san hành khạc chuông mi thong khát chạm vẫn chuột mía hen dây thiểu đã gần tí xịa chun video giống năm hùng trăng cầu lai cái giống ní giả na khăn video vẫn share mi cầm hu về cái khruа har ngai si tak lau cái mà tu tan in cái mà pum pang cái vấn thết hùng lòng si tak cái thấy lẽ chú cha chun rắc thết chiều view tí kha xôm gần đủ na lẽ hi hành khạc tê hi cả am hành khạc tê hi hành cầm vấn khạc xịa chun video ai bịa mi xịa chú cha chun mà chú bịa nào để application phát tháo ARMMK tia aminam pek lẽ mà chú application tê hi answer lach tê chun am video hi cả phải sa hình dạo khổ xịa khruar ngai xịa cha chun hi ARMMK tia asar tu application zong he upat oklak tak khru har si le jetin da video kam pi aning sila jetin da kan zaula ti mikha hi thong khat cha chok mi phaisa te hin tu tana zau ding kan som na le ma hi zau kho na dinga ARMMK ti mi application te kan nei ha le ma chu application te mang in zau kho se hi ka video i YouTube sẽ trên description atang a hen link kan chep yang lai download la kho si chun hi ka Facebook page thial technology se chun hi ka cha achung te a hen link ka chia lai download rak la chu lo rak che che ti ka du MB kun se chau MB lot rong te ki se cha chun che din ka som na se chu kan zau na lai ti sia chun kam van zau na lai he ka zon ARMMK ti mi te he hi application te hi umma se chun pakhat nak chama download na lak achun te he na download na lak kho se chun mai te he na van on piak lai chikhat na van ma piak lai hi tin video hung chok ma kha video tang khan hi thong kha cha te kha hi tin kam van che piak lai khe ka khin video chang khe khru har tak se mi bu chong sam mi rang ram ar thlon liu a video pol se la sau da van zau achun a o zong ai thei di atu tu hi oi thei lo la je tin dak se chin a video zong he zai chan da saw ti mi hi ka thet ve lo cha rak thet teu lo zai chan da saw ha le atu tom pal hong kal deu sia chun ana chot na an o zong tha ten a fiang di hi tom pal hen oi thei te lai From Burmese General Yu Aung San, the head of his country's delegation to Britain, our reporter was given this uncompromising message. My colleagues and I have come to London in response to the invitation of His Majesty's government in order to discuss the constitutional questions of Burma. The demand of our people is complete independence. And before that independence comes, through a constituent assembly elected by the nationals of Burma, we want to have an interim national government with full authority. We want also the peoples of what is called the frontier areas to have the same freedom with us, simultaneously and join hands.